Yes, mbifurije ibihe byiza abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano ku Ishya News TV. Reka mbifurize intangiro nziza z'iki cyumweru. Turi kuwa mbere, turi ku itariki enye z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Munyemerere turebere hamwe ayo makuru agezweho muri kano kanya, amwe mu makuru akomeje kugenda avugwa cyangwa se byinshi mu bikomeje kugenda bitangazwa. Ngira ngo murabizi neza ko twibanda ku makuru agezweho bari kuvugwa cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Twibanda ku yari kuvugwa mu Rwanda ndetse no hirya no hino nyene. Nyemera rero aya makuru tuyahere ku bikomeje kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone tunitsa ku bigendanye n'ibikomeje kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye kubahirwa ko yarangije ikibazo cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mbibutse yuko kandi Perezida Donald Trump yayoboye Amerika amwe mu bagize uruhare mu guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko impande zombi zari zimaze zitana ba mwana nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse kugeza magingo aya ngaya batari bake bakaba bavuga yuko umwuka mubi wari ukomeje kugenda ututumba n'ubundi washoboraga kuba wazabyara intambara cyangwa se ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Nyuma y'uko Repubulika Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda yumvikana ishyira u Rwanda mu majwi irushinza kuba rugira uruhare mu bibazo bikomeje kubera ku butaka bwa Kongo, ariko u Rwanda rukabitera utwatsi, ahubwo u Rwanda rukagiriza cyangwa se rukamaganira kure Kongo ruyisaba ndetse runayibwira yuko ikwiye guhagarika gukorana n'imitwe igiye itandukanye irimo nka FDLR yagize uruhare by'umwihariko muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Hanyuma ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu rero nibwo u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bigizwemo uruhare n'abashikiranganje b'imigenderanire n'andi makungu cyangwa se abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bashyize umukono ku masezerano n'ubundi Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo turabinyuramo muri make tuvuge ku byo Trump yaje kugenda avuga, ndetse kugeza magingo aya ngaya turanagaruka ku birambuye ku mahame yasinywe n'u Rwanda ndetse na RDC ku bufatanye mu bukungu nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma kugeza magingo aya ngaya bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa nanone ndakubwira ko muri Espagne ambasade ya RDC yategetse n'ubundi kwishyura abakozi yirukanye binyuranyije n'amategeko. Ikaze kuri mwebwe mwese rero badukurikiye muri kano kanya, ni buri mu Rwanda, ni buri mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Mwifurije ibihe byiza. Ari ubwa mbere ugeze hano, reka mubwire ngo by'umwihariko kanda subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubona amakuru n'ibiganiro byacu, ibintu birusheho kuba byagenda neza cyane. Ushaka gutanga igitekerezo ndetse ibintu bikarushaho kuba byamera fresh cyane. Ikaze kuri mwebwe n'abadukurikiye bari bwota amasimbi, mwese mbahaye ikaze. Reka tuyatangirire ku byaje gutangazwa na Perezida Donald Trump, ndetse akaba ari umwe mu bategetsi bagize uruhare mu bikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi Donald Trump yongeye kumvikana avuga ko yarangije intambara yari imaze imyaka myinshi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo ko akwiriye kubyubahirwa. Perezida Trump yagarutse n'ubundi ku kibazo cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo ku cyumweru ku itariki ya 3 Kanama 2025 mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Truth Social. N'ubutumwa Trump yanditse asubiza umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'ibitabo nk'uko bigaragara ukunze kumwibasira n'ubundi ndetse no kunenga politike ye. Uyu mugabo akunze rero kunenga uko Trump yitwara, ibyemeza afata mu bijyanye n'abimukira ndetse n'ivanguraruhu, ndetse agashimangira ko ntacyo uyu munyepolitike akora ngo ahindure ubuzima bw'abirabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gusubiza uyu munyamakuru nyine, Trump yavuze ko adakwiriye n'ubundi kugira icyo rero amuvugaho kuko rero atazi ibigwi bijyanye n'ibyo yakoze, nko kurangiza intambara 5 zirimo yari imaze imyaka 31 hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, aho abantu rero miliyoni 7 bapfuye ndetse hakaba nta herezo n'ubundi ryari rihari n'ubundi rigaragara. Nubwo Trump kandi yatangaje ibingibi, nta ntambara iri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahubwo igihari Amerika iri kugerageza rero gutanga umusanzu mu gukemura ndetse ikibazo cy'umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi biturutse ku
umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kibazo kandi cy'umwuka mubi gishingiye ahanini cyane ku mutwe wa FDLR wiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 bahawe rugari muri RDC ndetse bakaba bakomeje imigambi yo gushaka gutera u Rwanda. Uruhande rero rwa EDC rwo rushinza n'ubundi Rwanda gukorana n'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwa mu mutwe wa M23 kugeza ubu ngubu rero rigenzura ibice binini cyane byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni ibirego kandi u Rwanda rwahakanye inshuro nyinshi rushimangira ko M23 ari abanyekongo bavuga ikinyarwanda beguye intwaro kubera ihohoterwa ndetse n'ihezwa bakorerwa n'ubuyobozi bw'igihugu cyabo. Ku itariki 27 Kamena 2025 nibwo u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano y'amahoro kandi yasinyiwe i Washington DC agizwe n'ingingo nyamukuru rero ebyiri: gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ubangamiye umutekano w'u Rwanda ndetse n'akarere muri rusange, ndetse no gukora ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Gusenya FDLR ndetse no gukora ingamba z'ubwirinzi bizashingira n'ubundi kuri gahunda ihuriweho yo kwa 31 Ukwakira 2024 yateguriwe mu biganiro bya Rwanda byahuzaga intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza EDC biyobowe na Angola kwa Perezida Joao Lourenço. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga kandi w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse gutangaza ko hari inama ziteganyijwe mu minsi ya vuba zizanafasha by'umwihariko kumenya neza uko ibikorwa bikubiye rero mu masezerano bizakurikirana. Ati hari inama rero iteganyijwe ku itariki 4 Kanama 2025 i Washington, ariko kandi nyuma yaho izindi nama zizajya rero zibera mu Rwanda ndetse no muri RDC dusimburana. Iyo nama rero by'umwihariko niyo izashyira ku murongo ibikorwa bizakorwa, kuko rero gahunda yo gusenya FDLR ifite ingengabihe yayo y'iminsi 90, hari n'indi minsi by'umwihariko 30 yiyongeraho n'ubundi yo gushyira n'ubundi ibintu ku murongo. Ariko kandi imisi y'ibikorwa yo by'umwihariko ni imisi igera kuri 90. Kugeza ubu ngubu rero n'ubundi bigaragara yuko impande zombi zikomeje kugenda zinoza imigambi ikomeye cyane yo kugira ngo babashe kuba bashyira hamwe ndetse banarangize ibigendanye n'aya makimbirane ndetse n'uyu mwuka mubi. Icyakora kugeza magingo ya ngaya abasesenguzi benshi baracyashidikanya ku bigendanye cyane cyane na bimwe mu bikubiye cyangwa se na bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa mu biganiro bikomeje kubera i Doha muri Qatar. Ibikomeje kubera i Doha muri Qatar kandi by'umwihariko bikomeje gutera impungenge nanone mu gihe kugeza magingo ya ngaya abakurikiranira hafi ibibera muri iriya bice bo bemeza ndetse bakanagaragaza neza yuko ibikomeje kugenda bivuga ubwabyo ari impungenge ndetse n'amakenga, kuko kugeza ubu n'ubwo impande zombi haba ku ruhande rwa EDC ndetse n'izi nyeshyamba bakomeje kumvikana kuri gahunda yo guhagarika imirwano, bigaragara yuko ntacyo biri gutanga, kuko impande zombi zikomeje kwesurana ndetse zikomeje gutana mu mitwe. Hanyuma reka tunagaruke ku bindi bikomeje kugenda bivugwa. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyizeho rero amahame aganisha ku bufatanye mu iterambere ry'ubukungu bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amahame kandi yasinywe muri Amerika ku itariki ya 2 Kanama, aho u Rwanda rwari ruhagarariwe n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Anthony Marie Kajagwe. EDC yari ihagarariwe n'inzobere mu rwego rw'ubukungu, by'umwihariko Amerika ihagarariwe n'umujyanama wayo mu bufatanye na Afurika Masad Blesse. Nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika rero ibisobanura, aya mahame agaragaza icyerekezo gihuriweho rero mu gukemura ibibazo bimaze igihe mu karere ka Afurika n'ibiyaga bigari ndetse no guharanira iterambere rusange. U Rwanda na EDC kandi byiyemeje kurwanya ndetse no gukuraho burundu ibikorwa binyuranyije n'amategeko bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, kuko rero bigaragara ko bigira uruhare rukomeye cyane mu guhungabanya amahoro, umutekano ndetse n'imiyoborere myiza mu karere. Bihamya ko kandi iterambere ry'urwego rw'ingufu n'ibikorwa remezo ari ingenzi ku iterambere ry'inganda, cyane cyane mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no mu iterambere ry'imibereho y'abaturage. U Rwanda na EDC byiyemeje n'ubundi gushakisha ahantu byafatanya by'umwihariko cyane cyane mu bikorwa remezo mpuzamahanga, ibyanya by'inganda bihuriweho, ubukerarugendo bwambukiranya imipaka ndetse n'amasoko mpuzamahanga cyangwa se mpuzamipaka, hagamijwe ukwishyira hamwe kw'akarere ndetse n'iterambere rirambye nk'inkingi y'amahoro arambye.
u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bishaka gukorana rero kugira ngo byongere umusaruro w'ingufu z'amashanyarazi zitunganywa kugira ngo rero ibikorwa by'inganda ndetse n'abaturage bibashe kuba byagenda neza. Byagaragaje ko kandi ku bufatanye n'ibindi bihugu byo mu karere by'umwihariko hanashingiwe ku igenamigambi ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bizifatanya by'umwihariko mu mushinga wo kubaka urugomero rwa Ruzizi ya gatatu ndetse no gucukura gaze metani mu cyaga cya Kivu mu buryo rero burambye. U Rwanda na RDC kandi byiyemeje gufatanya mu kubaka ibikorwa remezo bifitiye akamaro byombi, cyane cyane ibyo ku rwego rw'ubwikorezi, ububiko bw'ibikoresho, ibijyanye n'isakazabumenyi n'itumanaho, amasoko ndetse no kureshya abashoramari ngo baze gushora imari mu mishinga y'akarere. Ibi bihugu kandi byanagaragaje ko iyi mishinga igomba guhuzwa n'umuhora wa Lobito uzubakwamo rero umuhanda wa gari ya moshi uhuza icyambu cya Lobito muri Angola ndetse na RDC ndetse na Zambia kugira ngo woroshye ubwikorezi. Ni umushinga rero by'umwihariko ushyigikiwe na Amerika kuko bikomeje kugenda bigaragara muri iyi mishinga, kandi by'umwihariko hari ibindi bikubiyemo nagenda ngarukaho by'umwihariko muri kano kanya. Harimo imicungire ya parike ndetse n'ubufatanye mu by'ubukerarugendo, harimo ubuzima rusange, harimo kubyaza umusaruro ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, harimo kandi andi mahame yo kwaguriramwo ubufatanye, ndetse kugeza amagingo aya ngaya hakuyemo byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa. Tuzakomeza kugenda tugarukaho mu makuru n'ibiganiro byacu. Bashimire, tugaruke mu kanya turebera hamwe ibindi bigezweho.